Na watching mu na ye hu eyemfonyi bi wonten video so nefa honorable Kwamena Ahwoi na okasa defa decentralization no ho na nsem bia no wo ka no se wan hwe ni ya na se wantie ni ya obeka te se bi wo ka e de amasante e na afen so wutie ni ye nso ye pa so a obehu bia ya ofiri a oba enu ntinne ensam no sabi ya me say ya de o wo sha ase ache e wo hono mo ntine ya tena se ya ba bedi hu nkomo amanyofo ne baaye no ebepem sabre enema hodo be no maye de eti asante this amanta hodo na equation na sha ase breben ena breben so wo sha de akoyi ebewie anaso mbekoso atoso de ebesuane do so pa enu nti enemene wo Kantaka ene general form ene ya tena se ya ye ba be dinsemi ho enkomo ehu hia ye pa nti bo modern se obetena se kai se di no ma me fozia ma me na me ho ma ne ma mpanya atena se na afi nso yemfa nkomo no yemfa me som. I disagreed completely with the creation of those new regions. At independence in 1957 we had only 5 regions: Eastern, Western, Ashanti, Northern Territories, and Trans-Volta Togoland, which has become today's Volta region. There were 5 regions. In 1960, under the Republican Constitution, Western region was broken up into Western and Central, and Ashanti was broken up into Ashanti and Boas. So we got 10 regions. So we got 8 regions. Then in 1982, it wasn't Upper West that was created in 1982. It was Greater Accra region that was created in 1982, and it was carved out of Eastern region. And then in 1983, Upper West was carved out of the Upper region. So then we got 10 regions. So when you have an artificial construct like that, with a very strong empire, and Ashanti was an empire, and you say you are decentralizing, you must watch what you do. Fortunately, we have had very wise Ashanteans who have not created a problem. But if you get an Ashantean who is troublesome, he can create problems for the nation Ghana. So the lesson this teaches us is that decentralization is good, but if you don't take care, it can be a great danger to the unity of the state. This Sabrina, Branda boys and girls, and kids, and 1988, near no secretary for local government, and the minister of local government. Then the cross said the piano far, a bra, 1983, the band is no, first secretary said the Vienna of 2000. Now, 1997, a bra, Obeda Samoa, if you so, same minister for foreign affairs. Obeso mukakra nti Ghana local government semno odi mu akotene pa Sabrina na wo district secretaries and friend DC NMC no na yi omo ne hu some sefu ni na fa Sabrina no di akotene okay na ofiri aban mu no eno san ho Jimpa side ho mo akotene local government eno ne mo anu abe professor. Okay. International Shase de na Shase nyina ya Asante. I will know some treasure of my say. And no sako Opokuari. Opokuari so Asante hinin sa no Opokuari bai. Sako. And we no sako Legon. Legon so Asante hinin sa so na Legon bai. Yeah. Enti me ye share nin some what kind of decentralization ho a creation of regions na. Yeah, abakoseme wo the creation of regions no ho no. Ghana gaining independence no. Name say a colony, any a Ashanti, any a war Northern, any a war the Ghana 4. Ghana independent 4 sir. Before Ghana be independence. Na on say 4 no. Na di ka che go to school ni mumiensa. Sine Western province, Central province, and Eastern province. Nti yebra yin independence na no na Eastern province no sa na otra voter na wo kɔ hɔ no omutwa de so
Trandota Togoland so. Ena mucha Trandota Togoland udru nkwanta nesoro mucha free ho ekpanda area mucha free panda ekwa akopin boko no no de kan northern territories no na saa de mucha free eastern province ni mu no ene Trandota Togoland na wa se no mka bu no friend voter region nti nya independence ne o eastern province be than eastern region central province be than central region na western province than central region nti nya me san ogotu ko so ne de kan me san ka na sa akoyinsia sa international say ensia na san na enya independence no the independence na nine no converting to nsia so they are really not making okay into converted to nsia no edin ne hu ko hia say na e wo say Kwame Nkrumah say creative for be esa creative be ka ho so sa abre no wo hwesire mu say ana wo free Laura Navrungu wa boko ni nyina ba be fa yindi tamale damangu banda ni nyina region ba ko na so dodo nti early 60s no no che mu no nya northern region nya upper region so create upper region in northern region okay but before that no di kan che Ashanti no so mu no amenya abron half any Ashanti nti na abron half no be free Ashanti nti abron half no na beto so enso na upper region beto so moche nti Rollins by no na PNDC address on 1982 omo che eastern region mu mi no ni nya Greater Accra region na be nkono na south na mu ho no ne to aso na afia to aso 83 na sabre no upper region no Rollins ache mu mi no ni nya Akwa nya powers na be edu okay in this area a brebe na the creation of a Greater Accra by 1982 July yes. Okay international other regions in about to Greater Accra beto so enwoche e chirikra na Greater Accra region eba on se maka se ye Ghana by na yinsia okay na brown half beto so upper region beto so enwoche Greater Accra na beto so nko na upper region ni chemu mi na be da na edu okay and to say share creation of a year regions na you know say you create in terms of development no sesa ayisa na omu create ni omu yeti asese omu create media ede develop of mine no now where the way omu see creative regions need no model to so no omu create to serve omu ankasa selfish interest and say omu create say omu yes development papa so so sha a region omu create you know hwini ho creation of regions na I am the here pa districts no we are districts no say Kwame time no no district in 170 I took Kwame from military can say be a dozen do I am reduce by around 90 something 80 something and bra na PNDC a free member NDC no and also create new as kind of 110 the time I back 1993 no na 110 since I'm not say across Rafa could do 261 too much and na MPs no so busy at time na 140 and na course I 140 liman time but the bra PNDC by NDC no na 200 say I'm not say and also have than 276 our country ke 20 now program no say omo create impression me say create na the development aba me no me see our government ne political science me who say and shut down for development because Ghana yet see the development no akoda ne adwuma de common crofo aye na fi sikadi ne koba ho nti for example first new Kumasi Metropolitan Assembly since ya chemu be enson adoso since the Kumasi Metropolitan Assembly I 5 constituencies and ye wo askore manpon aye aso constituency ye wo for recruit kwada so kwada so ye kwada so otafo and aso so ye so now who is omunyina be dane omunyina anya metro municipal now municipal no ye tia municipal chief executive ka ye tia coordinating director ka na de na kaka ne ye ebia director of the director of the ni na se nya makon son se Kumasi nko and nya city engineer nya city engineer municipal ni na we are no free one ma we are ball asema na ke ni somebody so no say say improvement the eternity akwan e was an Kenya akwan papa say improvement the eternity I say they are creating new districts na the two politicians but and for development in flow local areas and to back as a creation of new districts na
I know as a politicians that create said they be ya or more party supporters or more supporters during campaign no obi abenye na dwumaye and one of them and yes I will honor say one of them so obi abenye dwumaye and another one say abema obi any ade say the Kuruma by district capital and so ahwe so fa and fa hwe so ma it was a creative district be wa be dia dancers and no you call to say bosome fra ho o hwe omo capital district capital no kra hwe kwan wo are ho me call Mampontin Hosea, Nazana Mampontin, Kuna, Kaya, Quine, and that, and Nanka, the Choma Mampon, now quite war, Mampontin, and yes, not Quabrisa, over 50 more than 40 years near Quabri, Anna Mampontin Capta. Okay, Brad, the Quine, now heard the Coco, a strength, over the Echo, a Casimu, a Kujab in Honor, over a Fram, so I quite believe and so I created this to be on my impact na works in feeling impact no. Okay. Me hwe asemo na honorable Kwamena Ahwoi e kan. Said decentralization no. Se ye kase ye create a na se omo create no ma anye ni yia. E bitimi akwakofa how de aba. Ezansa na Ghana ni ho. Ansa na Ghana eba. Enti Ghana so betimi aye den. Egu. No de asante ye mfato ho. Usia can state amaya omo characteristics no mo sama why say nipa it me wo mai na might me na niema ekum mai no eno an ekum amaya kan na so ade ba kwa esua fi abakosem no say esua abakosem say esua fi abakosem we learn from history that we don't learn from history amaya na mo de interest so no omo nyina federal dedican no no mo nyina no sabi mention ho asempe for certain reason to anya dey yard from say na niema ma bi to mo fra ma bi mo no de ene Ghana de ne ya ase no eno bi ne ye wo hwe so pa na ka me person ko behwe no you just what mention eno eno ni no man be e bi ni wo hwe kwan fa so a nya South Sudan Free Sudan no kwan fa so nya Bangladesh Free Pakistan no sa niema na typical examples kwan fa so nya Eritrea free Ethiopia mo eno no ye typical examples of kwan atoda ye ma o man mo tititi. Similar thing obo Yugoslavia ni Yugoslavia no metumi so be mam kan metumi akọ USSR no Yugoslavia no kakra yenkom kakra USSR no nanka omo wo hena odi man no so ana omo ka no za na za ni tumi spell ni CZAR it does it mean TSAR na on e athe ka ha man no Russia ni na so na wa manage man ni emas kasemu ye den ema ka for man for ye demonstration or den sadin mi amo na 1917 omo ye ku etu ahini ni go ye na friend Bolshevik revolution tu man ni go ye no na communist for ebidi ye ntina omo sia Karl Marx ne Frederick Engels ne ma no ebidi man so di man so no na omo ye sa man na omo no o say de omo kan ho no ko konka country say independent say ka Ghana e wo ha den ho Nigeria den ho na ka konka country no mo chichi country say omo chen no de omo shim na ye country ka say no be Union of Soviet Socialist Republics USSR now sa man ni mo no mo form we na independent countries am mo da de konka omo no na e decree do omo friend no mo kasem republics no nti ne wo Georgia Soviet Republic Russia Soviet Republic Belarusian Soviet Republic sa na echiche musa na edura bi na man mia omo central authority ni nyina agina Moscow ma edura bi na afi edura bi na nam so mo kokon tokwa bi o Afghanistan 1982 to 1988 ma man skasem say sa be no no nya General Secretary na se man panyin o hema na so fofra na efe Mikhail Gorbachev ono ba na de policy minu bi ba na policy minu na amo aman no o say na sidu musimi aman na nkrofo demonstration say on person on ho en ka na Baltic state na te say Latvia Estonia na Lithuania no so person on ho no de policy minu na efe ba ko perestroika and glasnost ba ya na ka say ye go ni mum kakra na ka obi ade no ho kwan bi na ko decide ne policies ba sabre na o man na gu abroso na nyi nti nkrofo bi trust me ku atu Mikhail Gorbachev anyi no and na for no resign 25 December 1981 e ba sa no na
after the Boris yes Russia attend home we so attend na mo attend to 15 countries I'm from home come off of independent states and I'm kuye mainly by economics okay customer say oko Yugoslavia na after second world war no and Joseph Broz Tito ebedi man so na odi so no ohun se ne wo Prof, why am I kind of ethnic groups? I'm from other nations. And this is I'm say Ghana, the ethnic groups. Because we are more than nations. Will be one man. You're free, be more Albanians. You're free Prof Serbs, Croats, and neo Muslims. No describe Muslims as if some say a tribe. No more mining. None will be able to have some degree of autonomy on home. Until Tito, I said, I hear him. I can see me and son or worry about a free home. I'm just out of worry back open. Example back on Joseph Tito. So I worry free home. And I know play against me, or play way against you, play way against me. Into a sudden knack of on one can say, woo, nativity. Into woo, you know, one much in a political crash, and bones and near Ahwoi friend, Slobodan Milosevic. One in a crop for no more Serbia aside home. Mom started to do some maybe TR group be. Genocide who that's a one tribe to decide you cool women in a show master. And I'm doing Kendria in internet. And if you have a car, a ha, Nabia, tribe A, episode, or shit tribe B as a cry. Until you do have not tribe in to me, and one also Nabia tribe C. I come, decided a course from somewhere in 1889 to and copy and after you started to tell. And I guess the countries bear 7 every month, a Bini, Croatia. Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Nigeria, okay. And to say the me share on this offer. We do what even say a honorable Ahwoi in some walk can edify a more or ma a whole example no. A general chima me a head. Oh, Ghana, Sabi, Yabosia Muno, and I Ghana ba a chiri cry. Na Ghana be chiri noa omode a region ntiche mu ba ye no enu sa amemu no wadi a chiri ache edin ne ye amanyofo no omo pese wo mu nyantia da wo mu ye bibia no mo kan santana yo edika na mze general achire ne ababim and this nipa asodi akire a obehu se die papa no epeso akire no adisua o man chikire no adisua ka ho na ye dada se transfer yen she dan kotena school dem se yesua so ka ho na papa no asema odi ka ye no akoye te se asere o kan bi ama asante aso kan sem bi ama obi asante ne wa hu se se ne ho de ana se ne hu hia ena efa ba bi no nso no o kama no ko si se esan se ba bi ono anim se asante fo gina no na omu hia na omu hoden na ombetimi atwe omu honje no eno nti se ye bibia se ye cheche omamu a ese se de to ya adwiri mu se ye be ya de a sebe wa mie na no anka se be mia asante na so de opa kire no se oman chichire nyina no asante no odi ka paja no woni kasa mu no santi ene behia se de yeye bia na yenye se beya ema santi no mpaja se obekase daachi ye beda benya na wase mateme ho okay enti asem pa na papa no wakano boko sa wakana isa na no owura Kwamena Ahwoi no minini kakra yini panyina na wonimu wo ma wo nso nimu wo akwasem ebi wo a o de wonim no pa nso na ono nimu na sebe South Central general kan ho asem kakra South Central ena na wo motie sebe odi ahobrasie sampo ne kan se
awiemfo se awiemfo ba nje awiemfo ba je se waton pan no da waton dokono da ano de abe professor atetem so asante yo na odi obetra asante yawo na asante tete na asante ye bibia asante yanga sabe obenya asante fo ho do na nso timu se ne ne ye mu nyina asante fo tan no bi adware no enti asem na o kan sa no o kan se na che se wa wo governance mu wadi tintima wo mu nyina odi boa se ye be kan asante ahye okay nti danase mumu no wiye nso ongase ye jai o si obia o ye na dwen se o ye bibi ama oman nchichire mu no esese ohun se oman bi wo mu a sebe ode ne ho a o hye oman no mu a esese ye mia no kwan bia so sebe ya o soro wei e kire wo se ne efibroni penso ebe pim friends nemre ya wo mu nyina no obia dwena dani trimo ne se yenkan ya humom ne yemfa mia asante e ma no nkofo yo wo fami yenhwe enyaza ninsama wo ka no ene baby a wodi wieye no entu beka se efri Dr. Kwame Nkrumah breso no ebe pim His Excellency John Dramani Mahama abresi the creation of friends and regions no look at purposely omo create say yen nyane yemfa ema santem rafom na emom se ka se de kwa santem ko a ebe ye se de kwa santem tintin de ye chemu de a ye nchem mane nko ba bia sabepepe ndi wo hwa edu ba bia enchichemu no emwa ibine de Nkrumah ya obefre ba bi buno ahafo no de no mpeso mu ye nyina no se asante no esese fa kwan bi so mia no na na sa asante na oye no yi sebe ho tichima na omo ye nso so obi o ha obeka se enya hwe bada hwe okay na hwe a eye ne se wo se obato bibi ne frɛ no West Asante West Asante na obato ye no na wa mana ngo and no sa West Asante na no ka say for development project until na was sign no now West Asante no want me development ana West Asante no there Asante no sondodo Asante no sondodo na wo twemu a ye friend say samre no na enya bone so obechem nimum edinu a uyi free ho no are na wan friend no West Asante if you say Western region are na wan ma West Asante na ango na osisa edin no edin na osisa no nti no ama omo hori nyina hu se sa Asante no kura yenka ho eno nso na no omo hwehwe eno nti ena edin keke aban boka bi obebo bi asaba edin no besisa na emu aban na osisa din no onim de obenya free din no mu edin no de obenya free mu ne se obia sabe edin Asante na afri no so no bia no ebe hu no se onya Asante ni biom eno ena omde ha adwena bepem ne se wayi din Asante na fi me so de a ene na kire se mekura se menya Asante wakofa din bi abatum so se me yebono enti ne na abono no na me bo ho bai okay na ade no so obo ho ba eni ho kasa bi ene e frɛ no bono okay na e frɛ kasa bi bono a ede na wokofa sa no edeba to obi so ema no hu no ho se oye kasa no okay and of me sanhwe the creation of Bono East and Bono region no enim sa Bono man so denke wotachiman and I friends a doctor Nana Danko Akufo-Addo by His Excellency and so the creation of obamenya Ahafo region nko Bono region nko and a friend say Bono East and Oti and the ene savannah ne do de bekeka ho ne nyina no we so de na wo ho ba ko no obai wo bechemu miensa ama na ye miensa obeka say a different political parties but o ma dwene a o mo pese o mo de say Asante ne de e ba ko etisa ene say a political party no mienu political party e dukura ade da
Ghana man no da ho ni nyina tirim ni se Ghana man ni nyina wuyi asante no esi nkyɛn a o ma aka ni nyina adwene ye baako adwene ye baako no se ye nyina ye nkan ho mbom ba bia ye hye bia sanye aba na oteso no kura so ye ofiri asante man no mumpo a ba bia ye hye bia se university ye wo se ayi lance ne wo ba bia ye wo bia ye momoden se be ye bibia ye be bre asante ase enti president no kura betumi ayi asante ni enso na bia obia hye o hye o ye na dwuma bia adwuna hye ni tirimu ni se o ye e de tia asante sebe se nipa no kura ya asante ni a sebe ya ayi party na wo ho no ana president no wo ho no e be pena sebe no ese se o ye enema e be tia asante e bi se eno ena ye oyi adetitiriwu a Ghana man ni nyina ehia wo mo nye de ehia wo mo ne se development o ana se de ehia wo mo ne se yo me pese me ye metropolis metropolis no ena sika dodo ko mo ho chen district enti sadia ma memfa metropolis no dodo enko water region kwa bra sebe metropolis no ma ye ma ma obi ejina brane se enka eseno saade ne se no o mo no utimu se o chichemu sa kra nka eni kwan se o mo de no do so sa enso osesa no de ama we bi ade bia o yese de mpuntu beba nde yemfa ni nyina mfiri ahanko ade bia enso a eye adeboni bia no mom yemfa mra asante na yenyo yempoa wo mo enunti project bia emfa ho abanyo beba project bia beba bia ebenwe ne se yenwie ebenwe ne se ye bewie kura mpo a materials a de be ya de no angasa no uti se enye international standard na akra de na international bibia ye be bia no omo ade a omo dika ye ne se ye ntwa blog ni mmoso nchense ni emeda ye dimu se ye na ye okay obi fufuro ba na obewia ana ye hu se dodo no an obi afufuro bia mewie enti ade a eda omutim Ghana fo no omo no ade a ihia wo mo se ono wa nyampuntuo mpo na se asante no se ya ope se ebia wa abanya obaye no wode adwin bia ba sa adwin a wode baye no ebe se ono ne man no asa se ya asante kese se be sa asante kese na ne de no so be se ya ene ope sana da ye nyina ye ntina abrofo no ho no o mo ka Ghana fo nyina o mo na o mo ya Ghana mo ka o mo nyina abomu e ma abrofo no di o mo anim ene asante ko mpe pi no ni nyina eno sade na aka Ghana ni bia trim ama your friend say mbuntu a your friend mbuntu de yanka sa ade no a your friend say o chicha o memu ama mbuntu aba no enya o madwene no adwen bone ena o mde chiche o man mu enti ubohu na yate o man bi na ne fa akodi baabi yempese yebe kan ho abom enti ade no a o ka no obu yebe kese pa ya sese eto ebo ase na ye tase okay